করাই সিটি স্ক্যান নর্মালি दाबो प्राय 7टा बाजै दङ दिनै उदयपुर मातारबारिगो प्राइम मिनिस्टार ब मातारबारि मन्दिर अब इनग्रेशन खालायफैयो अब प्रोग्राम पायै और जीबीओ फाइ सफायखा और फाइमाने कारण कांखाय कयेकदिन आं त्रिपुराबो गरै मिया सारिगनो आं गुवाहाटीनि सफायो आयंग बडलेण्ड बीटीआर नि इलेक्शन कैंपिंग थांमाने मियाफ्रावनो आं खोनाका सिनि खरकसा त्रिपुरासानि बिसिंगो कक्तुम थुमनाय बा सांबादिक खायगाबा मेडिया सिनि ताकुब कमलकांति त्रिपुरा ब आरो हेजामाराबो कैसा प्रोग्राम नि बागै आरो बुदाय न्यूज कवरेज खायनान बागै थांगोना इनके आरो बरक थेमानाम रकबाय एटेक खालायजाखा इनके लगे लगे नबो आरो जीबीओ हाय सफायजाक सारे जीबीओ कोनो खनावैनो दिनैबो जेहेतु दाबो जरामान खाबा हायहैनो बान सबै बना नायना हनै हाय सफायजाक आरो जीबी हस्पिटाल सो बबायबो मालायखा बिनि लगे सिनि आगेनि IPF ni kasama dong tabuk tabuk doi boro BJP khlai dongna kai bo bahino aro GB Roma Center no admit tongja kai Kamalkanti no naina hane khaimane karon media ongkha boro ongkha sini society ni kaisa backbone hone mano sini dofani kaisa backbone borok ni bising tino Tripura jara koktung thumnai media borok ni bisingtino sini dofani borok sisabo borok ni bisingtino sini dofani borok guna kanini hoite koktung mano te kodri korni digiwa sini society ni bagai belai most important media rok borok nijini bohok ni bagai samung tanglayo o jagabo राजनीतिक नि नाइसले लाइमुंगो कचरमा जाबो कलायै bo tini obahaike ahot ongka serious tamahin injury ongka batabo doctor ni treatment to cholai tongo angobono bono nainani bagai tebini poribar bai haba sarna ni bagai haine wan sabai na phaimani ta aro GB hospital